Spoštovani, čez približno četrt ure se bo začel 11. krog prve lige Telemach. Sliko smo ob Kamniški Bistrici v Domžalskem športnem parku. Nafta je tako ali tako prek vratarja Mauricija prišla do žoge. Kakšna napaka Krke in tega ni izkoristil Malenšek, ki je bil tako rekoč pred praznimi vrati. Zdaj lepše priložnosti si praktično ne bi mogel zaželeti. Kudžabi gre v prodor, Kudžabi preigrava, dobra akcija Kudžabija, potem nekaj slabši strel. To da priložnost za Vukasoviča na golovi črti Darko Krka. Kaj vse smo že videli strani Darka Krke danes, odličen strel in Vukasovič v ogenj pošilja Kudžabija, tule je bil dvoboj uspešnejši Marinič, še vedno Marinič, pa zdaj Čoka. Čoka gre v kazenski prostor, priložnost Georgijevski in mimo gola Kristjan Georgijevski. Malenšek še enkrat proti Štormanu, to da dobro posredovanje Krke. Zdaj Čoka. Dober protinapad Nafte, Salaj gre sam proti vratu, mislim sicer, da je bil v ofsajdu, Salaj brani Velič in ostaja 0-0. Salaj ni uspel zadržati žoge, Mozes, Malenšek lepo, to je priložnost zdaj za Radomljane, ki vodijo. Rok Štorman je zadev, asistenca Malenška, zadetek Štormana od 40. minute, Radomljani vodijo z 1-0. Tole je bila krasna akcija dveh mladih domačih nogometašev, asistent 19-letni Malenšek, strelec pa 20-letni Štorman. Prva asistenca Malenška v sezoni in prvi gol Štormana v tej sezoni prve lige Telemach. Takole je podal Malenšek, potem pa sijajno Štorman. Štorman priložnost, mislim, da je sprožil Dobrovoljec ali pa Ljutič. Pred Kudžabijem Dumančič, Marinič, pa dobro Gnjatič in tu je zdaj Kudžabi, Kukovec, odličen strel, to da mimo desne vratnice. Očitno se je tule žoge dotaknil tudi Mauricio. Prosti strel bo tokrat izvedel Nino Vukasovič in ne Štorman. Vukasovič, odbijajo domačini oziroma gostje, potem Malenšek, Davidovič, to je priložnost, brani Mauricio, potem pa Kudžabi. Halifa Kudžabi, 2-0, 76. minuta in Nafta je zdaj v velikih težavah. Prvi gol Kudžabija na slovenskih prvoligaških zelenicah. S pomočjo prečke je zadev. Najprej sicer odlična obramba Mauricija, toda odbito žogo je Kudžabi pospravil v lendavsko mrežo. Radomljani zdaj vodijo z 2-0. Takole Malenšek, Davidovič, potem pa mislim, da Dobrovoljec tisti, ki je sprožil z glavo, ja, Dobrovoljec odlično, pa posredovanje sicer Žana Mauricija. Potem pa Kadrič in Pogačar v dvoboju. Zapravili so gostje žogo, Pogačar je tule, še vedno Pogačar, Davidovič, prečka, krasen poizkus.
Darjan Slavic, iskrene čestitke za zmago. Zelo pomembna zmaga, bi lahko dejali, v tem trisu tekem Nafta, Domžale pa še vmes Primorje. Kako ste videli vi srečanje? Po rezultatu je delovalo, da je šlo vse pod planu, da ni bilo nobene nekakšne panike med samo tekmo. Ja, najprej hvala za čestitke. Tekma se je takoj videla, da bo težka, da so fanti imeli en ta pritisk, ampak so dobro izpeljali. Takoj smo imeli neko pobudo, prevzeli kontrolo. Imeli smo neke situacije, spet tisto, nismo konkretni v zaključku, prihajali smo do nekih lepih priložnosti v samo 16-metrski prostor, ampak tam bi morali boljše reagirati. Ampak vseeno mislim, da smo imeli kontrolo in tudi pravi tajming zabili ta prvi gol in potem je bilo malo lažje. Sam drugi polčas pa ja, normalno, ne želiš dobiti gol, čuvaš rezultat in smo zrelo izpeljali to tekmo do konca. Sedaj po takšni zmagi je verjetno dobro ostati v tekmovalnem ritmu, torej da nimate 14-dnevnega premora in da sledi zaostala tekma s Primorjem. Kaj bi vam kot trenerju bolj ustrezalo? Da se nadaljujete kot je ali da bi imeli en teden več časa za priprave na naslednjo tekmo? Ja, zdaj ko se zmaga, potem je vedno lažje splanirati naslednjo tekmo. Nič. Tako je splanirano, spremeniti moramo maksimalno spet že od jutri naprej fokus na Primorje in potrditi to zmago. Bo pa težko, tudi potem še Domžale, tako da moram biti res mentalno močni in nadaljevati, nadgraditi te ene stvari, ki še morajo biti boljše. Prvi gol je dosegel Rok Štorman, njegov prvi zadetek v prvi ligi. Kako vidite razvoj tega mladega nogometaša? Dejali ste, ne hvalimo ga preveč. Kakšno je vaše mnenje o Roku? Zelo dobro, on je dal res dobre priprave, ima za sabo. Že prejšnje, tisto prvih 5 kol je imel neke situacije, vratnice do res dobre posredovanja nasprotujočih vratarja. Ampak zdaj se mu to nekako vrnilo. Vedno je malo zmanjkalo, jaz sem vesel za njega, ker res je zelo kompleten igralec in trdo dela. Tako da evo, ena nagrada za njega, upam, da ne bo ostalo samo pri tem. Darjan, hvala in srečno. Hvala tudi vam. Mr. Jožef Božič, in the first half we saw a dynamic game from your team, from Radomlje. We saw just one goal, but in the second half what happens? Radomlje scored, but you didn't. Yes, in the first half, in the first 50 minutes, Radomlje dominated the game. They had some chances. Then we started to play better. We had good counterattacks. We had big chances also. So it was equal at that time. Then after a throw-in, they won the ball and they scored. And it changed the game because in this situation they had the time, they had the patience to play. We had to go forward. But at all in the second half, when we made the changes, we started to dominate. We had good chances to equalize the game. Then unfortunately, because we missed the chances, and it's normal in football, this is how it works. If you miss the chances, then the opponent will score, and that's what happened. We put pressure on them, we dominated the game, but then at the end, after a free kick, they scored again, and it was decisive. Now you have 14 days to the next match versus Olympia. What will be the main focus for this mini preparation season? We have to keep going. We know exactly that this is a hard championship, and the main goal is that we want to fight until the end to stay in the league. Now it's only one game in the championship, so when I'm talking about after the win, I'm never talking about that it's something fantastic happened. I'm always telling, okay, today we won, but it's only one game. And when we lose, I'm just telling the same. Everybody has to understand that we are a team who is fighting for staying in the league, not to winning the league. So what it means, every game
against Radomje, Domžale, Primorje, against our rivals in this race, it's a 50-50 game. And sometimes the away field is decisive, like today. At home we are much more better. It's a good thing that, for example, against Mura we also played a 50-50 game. So it means that we developed, we improved. But the next step, and this is what I miss, that when we play the away games, we are like a different team. Of course, it's different because the home games we have the fans who are fantastic, but we have to bring these emotions into the games when we are away, and that's what I missed today, and it was decisive. We saw your team after the match. You go to your fans who came here in Domžale. What's going on this mini meeting? Nothing special. They just ask what should we change. Can they help us in something or not, or what is the problem, why we lost the game. Of course, I understand the fans because in the last year in the second division we had a dominant team. We win every game, almost in every week, so it was different, and I also understand that they are hungry for success, but everybody has to understand it's now a different situation, because in the last year we played for the championship, today we're playing against the relegation, so it's totally different. It's almost the same to handle in the changing room, how to motivate them. But now we are on the other side, because in the last year, after a win, it's easy to motivate the team. Let's go, next one. But it's just like, keep the balance, to keep them on a level to win the next game. But now, after a lost game, to make them believe, to keep up their belief, it's totally different. It's a hard job, but I love challenges. That's why I'm here. And I will never give up as the team also. Mr. Božič, thank you very much. Thank you very much. Rok Štorman, iskrene čestitke za vaš prvenec, vaš prvi gol v prvi slovenski nogometni ligi. Pravijo, da prvega ne pozabiš nikoli. Kako si boste vi zapomnili tale vaš prvi zadetek proti Nafti? Prvo hvala za čestitke. Res, jaz sem zelo vesel, da sem prišel končno do svojega prvega zadetka. Lahko bi ga že dal kaj prej, ampak nisem se predal, staral sem naprej, pa me je nagradil. Kako ste videli samo tekmo? Delovala je sploh v prvem polčasu precej izenačena, obe ekipi s kar precej priložnostmi, ampak na koncu je delovalo, da so Radomlje nekako rutinirano pripeljale tole tekmo do zmage. Kako ste vi videli celotno srečanje? Tekma je bila iz našega vidika zelo težka. Mnenja, da bi lahko tekmo končali že v prvem polčasu, če bi naše odločitve v fazi napada bolj spremljali, ampak nič za to, nismo se predali, šli smo do konca, nagradili nas je. Zelo sem ponosen na celo ekipo, na strokovno vodstvo, na fante, ki so prišli na tih klopi, in res vsaka čast. Sedaj za vas praktično ni pravega počitka, bliža se reprezentančni premor, ampak kot rečeno, igrate še za ostalo tekmo proti Primorju. Vas to po eni strani žalosti, da nimate toliko časa, ali sedaj, ko ste v zmagovalni formi, je morda to celo boljše? Ja, točno tako ste rekli. To smo zdaj v nekem tekmovalnem ritmu, zdaj smo dobili na motivaciji in komaj čakamo naslednjo tekmo s Primorjem. Rok, hvala in srečno. Hvala vam. Rok, kaj reči po takšni tekmi? Prvi polčas je deloval precej dinamičen z obeh stranih, lahko bi se tekma obrnila ali v eno ali v drugo stran, ampak na to v drugem polčasu kar precej menjav z vaše strani, ampak nekako se ni išlo po vaših željah. Kako ste vi videli tekmo? Z naše strani danes ni bila najboljša tekma, imeli smo slab dan. Preveč neizsiljenih napak, moramo biti bolj mirni v določenih situacijah, moramo biti bolj učinkoviti v napadu, po drugi strani pa pazljivi v obrambi pri teh napakah in samo tako lahko naprej. Po tekmi smo videli, ste bili kar dolgo časa pri svojih navijačih. Kakšna je bila debata? Kaj ste se pogovarjali? Razumljivo je. Prvo bi se rad opravičil še enkrat našim organiziranim navijačem Gorgonom, ki so nas prišli podpirati takšnem številu. Pustili smo jih na cedilu, zavedamo se, da nismo bili danes pravi. Imamo mlado ekipo, takšne tekme se dogajajo. Žal je bila danes zelo pomembna tekma, ampak treba se izbrati, sedaj dobro spočiti in iti po nove točke po pauzi.
Rok, hvala za iskrenost in srečno še naprej.